Sya sit ka kenhun jong run latrom kad bagi dang ya bam jamit haka White House ne kamit singi sajan. Kata kamit santrik April hajar arpohenriu. Kumta laj salit biang Presiden Donald Trump naga jing sya sit hauruking atiar. Naga jing keloy ban penpai kala kiba senran yau. Saj sin par ke jingja kebas ngau cirkai haka jing jong Presiden Donald Trump. Nagiru king atiara kibalatmu pan penyap yau la kumpa sansin sanwat lenter hadu mentah. Hine kemis ngi sajany kadba kenhun jong Presiden Donald Trump kidang penlong ya kebam jamit. Haka White House kentubru ya Vice President J.D. Vance bar ka First Lady Melania. Henry kendit kensan uruking atiar ula sit kensan nabar ka White House. Henry kuli baladei yau Secret Service Agent kata yau Enforcement Officer. Bat kane kelaja haka bandrung sendon syaka White House kadba kidang ya bam jamit ne kamit si sejan ke arp santrik April hajar arpohenriu kata haka White House ha Washington DC kari Amerika. Nang ta kelam biru kajing ya hala kadba kajing penkenri ke bakerki na kajaka syong bam namar kadairu artat hapdeng bagi dangya bam jamit hapo Washington Hilton Hotel Ballroom. Haka ba kajing kruit kuli jong uneu ruking atier kadai haka main entrance magnetometer screening area jong ka White House. Kat kumi kubor laong bagi security jong ka White House kilayo aban kemno ya wadon keti bat wadai unong nong jong California ubala tip kerteng daw kul Thomas Allen badang life wisnem karta ukuli ubala dayaw Secret Service Agent Henry Dunbok kamdon ke jingja ke pasngosi kadba Presiden Donald Trump First Lady Melania Vice President J.D. Vance kila laj salit na kajing day kuli hau neu ruking atiar. Haga bau Trump la penlong ru da ke press conference ke bal live minute hadin kane ke balaja baro. Kane kelaja bunsin haga jing jong Presiden Donald Trump ki balatmu ban penyap yau Henry Kim Yolat. Kajing berngam jong ke Amerika menta kadai bala hato utaba persyang ban penyap ya Donald Trump ne kamit. Udon jingya day ne bat ke Iran. Henry ladaja balap bau deu ejen be don jinga dei bat ke Iran kumta imat katma mentah kan senang jur arsya namar kene ke jing persyang ban penyap yau Donald Trump. Namar nin kasngi syua baki nong bi khmat nakari Amerika kata Witkoff bat Kushner. Syua bakin mi no nakari Amerika ban lece Pakistan ban don ke jia keren yasuk biang bat ke Iran. Henry Presiden Donald Trump ulah cancel no ya ke jinglai jongki bat ulaong. Balada ke Iran ke don kam kin sakhot hi Henry kam don jingmut ban lece kelenti ke bajengai hadu khat prakenta ban lece Pakistan klem jingmut namar ke Iran kam kwa ya ke jia keren. Lada ke don kam kan sakhot hi ha kata kapor Henry ya ke ba menta Donald Trump ula khang lentino ya kidik arngut kinang bikmat nakari Amerika beken lec sya Pakistan. Kadba Foreign Minister ke Iran ula poi sya Pakistan nagam takane ke jing keren yasuk bat kari Amerika. Kajing persyang kiruking atiar pantmu penyap ya Donald Trump kala jahdu sansin sanwat hadu mentah. Henry kila ploplut baro namar kajing kloy jong inong senran jong Donald Trump pan pelaj yau. Kum taru kane kajing temu jong kiruking atiar kala pulom lut baro sansin sanwat. Hagaba mentah sendon wadah pok ke White House ulanut ban sedang hirtama kumne Henry Donald Trump ul ajing keren klem salia ya kita kinong syun jong kum taru ka ke bandang ja nang nei syakmat dongen api ki weipat ki kubor ki bandang wan kublai sibun.